kako god želite, što zavičajni kviz evo ima tu svoju prvu malu obljetnicu. Tu zahvaljujem i kolegi Bogišiću i kolegici Pausi, svima onima, prvenstveno vašim profesorima koji su stvarno dali puno kako biste. Nosite u svom srcu i da ćete znati to prenositi dalje svojim naraštajima i prijateljima i znancima. Moja unuka je vrlo lipa i prava u školi. Samo mu je počela se pjevati. Včera kad je finila isti, je rekla very good. Ja sam pensala. Njegovih bivših studenata, profesora Miroslava Bertoše. Pali u vatru, dolazi jedan Slovenac i pita ima kaj slavi noter. Mi kažemo ne, nema slavi, nema problema, grijemo se samo strašno zima. I dolazimo u Pulu, voze nas kolima naše stvari, naš namještaj u Šijanu, prolazimo kroz bijale 10. septembre, dolazimo do kuće gdje će ustanovati, to je tamo gdje su danas Godine. I evo je u kuji, imamo nekakva zelena livada koju smo zvali kampanjeta, livadica i gdje smo igrali nogomet, naravno sa krpenjačom. To je bila jedna stara čarapa napunjena. Možete pogledati film, nadam se da će, ne budete previše kritični, ali u svakom slučaju mislim da će možda biti informacija.
Mislim, nemam kao da je... Mene i prezime. Ne znam, ni sad što se dogodilo, što to tek špati. Dok samo joj, sati se zgodno. Joj, katastrofa. Ja, i kako budete slazili, tako ćete meni predati pesticu.